Nā, ki ngā take kōwhiori tonu, kua kitea e tātou te tuatoru o ngā matenga i tēnei whenua i te kano ārai Pfizer. Nā te whai a tētahi taiohi i te kano ārai Pfizer, ka pupuhi haere tōna manawa nā wai rā, ka mate ia. Ahakoa tōna matenga e ki tonu mai ana te manatū hauara, ko te kōwhiori ke, te tino ngāngara e pupuhi ai te manawa o etahi, kaua ko te kano ārai. The consensus was of the independent board that it's most likely this was vaccine related. We will never know. There is still some doubt. But one thing I do want to say is the family were very clear that they didn't want this death, this unfortunate and very sad death, to in any way put people off from being vaccinated or to be used by groups to try and undermine vaccination efforts in New Zealand. I mua i tōna matenga o tira i tāna whai i te kano ārai, ka aore te taiohi nei i paku whakaatu mai i ngā tohu o te manawa pupuhi.